So kune-post lapha mfethu e-circulate-ayo around social media, I think naku-Twitter futhi, kodwa le ngiyithole-ke ku-Facebook la khona-ke intombazane egama layo uLuke wakwaNtombela-ke ufuna-ke ukwazi ukuthi kahle kahle-ke ngobusuku engingazi ukuthi-ke kuyikuphi, kodwa-ke ufuna ukwazi ufuna ukuthola i-disclosure ukuthi-ke kwenzakalani kuyena laphaya u-DJ Tira. Uthi-ke ngiyazi noma-ke ngiyakuzwa nje DJ Tira ukhuluma ngobuthakathi usho lokhuya nalokhuya, kodwa-ke uthi akaboni-ke bukhona-ke obudlula ukuvuka-ke embhedeni womuntu-ke une-blackout. Eyi angabe lokho kusho ukuthini? Ngabe uTira usolakala nokuthi-ke alale nale ntombazane ngoba nakhu-ke ethathe i-advantage yokuthi mhlampe-ke i-intoxicated okanye-ke i-under i-influence, asazi. Kodwa-ke bafowethu ama-allegations asho kanjalo, and-ke le ntombazane iqhubeke yakhuluma-ke yathi-ke ya umuntu-ke uyaqhubeka akuthinte-ke kube ngathi niyathandana, ngisho ningathandani. I think ikhuluma-ke ngendlela yokuveza ukuthi-ke in a polite way, mhlampe isivezela laphayana indaba ye-harassment, ngizosho kanjalo, cause umuntu uma ekuthinta kanjalo ngendlela engathi-ke niyathandana nibe ningathandani, lowo muntu loyo obviously uyakuharasa ngamanye amazwi. So ibhalile-ke le ntombazane ey'nkundleni zokuxhumana ithi idinga ukwazi kabanzi ukuthi-ke kahle kahle-ke i-disclosure-ke iqiniso lakhe-ke uTira lithini-ke. Bafethu uTira ugaxele kakhulu la, and uma ngithatha ukubheka cause ama-response if ever kuwuyena ngempela lo osuke responda la, and ngoba uzobona ukuthi nale ntombazane imthegile lapha, uzobona ukuthi eyi kushubile ngempela bafowethu. And if ever unombono noma unento ongayisho regarding lolu daba or wazi okungcono, please do comment on the section down below.